abusia emprenifo se bebi wo wiase se bebi ni wiase anke koda kanya ntupu na sade chenso na ya ati asem ko fa se eda no mechi sabe do kopie mu ewo jamai no fa kwa e fe se jenkufa ho na busia awawa asem a ebi ensi da enwo yi pa akwakosi na busia bebi nti abusia na asem sim ni ababa wa na asem ne de ebi no atakaka ne nyina ne se ababa we kire se yefno wo eda paafo komode no eti ene wo kwa kopedi ene wedi no no so wo person wo kwa koto abonte aduane na edme se ni amanfo kire se na enema edi franuane e wa abonte ntom yedi no kwa koto aduane be ni ekire no no wa kwa koto yare nta baba we di no yakasa ya na adwene se obelu aduane e wo fie ne kwando fufuo etabusia wo ko dwom ko di dwa koto akoko e de be ye nkwan e no aduane wo fufuo chema abusia no bi adibi e ma ebi kai Ghana brabo yedi dako enti ebi kai no mu dikosi wo se ade achi ya na eja womo asan awodi atum na gese womo atibie de na etimi asquare e de ama wo abusia eno na ade achi womo asori akofa nkwan aka na hia ta de womo awo e de atum ya womo ba bi drum kofa nkwan no mo chiche mo bia be fa na de abusia ba ko abusia no kofa na bia ne o se na de na mo de ma me de asem ne nkonkosha be ma e na ebia fufuo so no mo se enkwan no na ye nkwan na be ma de free abusia be bia be ma ne be ma free e be ton nkwan ne no Adam Pese Kuni Kuti, too much GHS me. Yanko, Yankuti, and Miasa Scrabbat with Napa Dome account, send me bay, now upload the Yatum for the first person. Ya won't say a big kind. Our somewhere a free jankufa. A war jam my north, mainstream or Brumantem her air banny sen. Ababa wabi wabi shiabimu, the binti and fanny dean to ya. Wakwa koto and nam at your free coast toby. Na nama or to an yakoko. Or the other bon quine, Emma, or would be our fufu credi. Na enquine be kai, what kind of shares he just said, dear channel per 2 no more the by either fufu, Eddie Cran, son, or Marco fum. It's a dear channel per what can quine she. Ya, Woma fufu no cries a son, quine ama will be a yan and nam dear. Womuko ye namely barco to will be a diane swa. Or better my dear. The brony friend of pennies, Nibia. And only pancas and a dear nam way yammy, no any area, coconut, dear, walk away to me, my dear, is young quasha. Or better, my dear, I try chrome hot and kufa hot way, and I bet you I may have some dear shambos and moi. Now, yen yan sent trainia, or dear semi echino, or chilemusene mayen. Nkwana yakokonam ma wo mwadi nkwana bi ma de achi wo ko jama not mainstream ni kuro ba ko fo se jenkufa ababo bi aye nkwan na nam na wo de nkwana yakokonam ma wo mwadi nkwana bi ma de achi wo ko hwe nkwana ma se bi enam edam no eye be makoti pa ene da nkwana mu enam so ma semi akovonchi wa shiupi na ede aba mamanfo bi sasa nam efiri hina wenu esunsu wiase enam na beton nkwana sanse enam na koto ko store no na yakokonam nanso we ko firi ifa ti woni sunsumu nioma apie firi mu a woni emfi coastal ba bi okoto nam na mom eye sunsumu enioma na be pie ni wo so eni abeton kwan ma enam so abusu amu ya san kwan sabre ejadam dika a enya semketwa e wo jenkufa wo jama not awanwa sem di mo di mentense di mo awanwa sem a asi e wo jenkufa jama north mainstream a obi aye ne nkwan di bi ma ade ache dia ka esi ho na ade achiye na o ba bedi okoka na sikonu mu kohwe ya obere ma bia e na eda nkwan ni mu a aya wanwasem a meka sei wo ngu so o kala ba ngeje fa ya do mali e ni baga mo ya de na enye ne ye ka na mo de awo ba betwa nipa mpo a mesiga na wo ansa na ebekọ enim na che papa mo mu binum ade enye ne wo se ye ka na enkofu di no mu wu no se ukoko bi ka cho se na maame aton no de ahwe ne school fees nti se na maame e de hwe wonti ade na enye no onye no mfo nkum nkofo ma e na maame de hwe school nti no nkofu ndi no mu wu ana mo yesa se Ghana de he so obo hu musio na so kware na fi 6 months ko na sa wo amba adwani amane hu wo didi e dia wo betwa mpoa wo shata de dia wo betwa mpoa bibia obe wo wiasin bia dia wo betwa mpoa na ne wo 5 ne 10 15 ene 7 ankra ne wuye no so no so mbeka se den ada na ya mumu bi mu yesa na nse ya video bi amekoto so akwa bi akoto wacha na odi kotre efiewura ena na edasti unim
no for send na minim so anto na de kotere ntu no so seden yo eti nkomo moto edwa no muhu ya obeyi ato atwene obeto ama wo no wadi na afedi bibi koye wa mu nti ase ye ya de na enye ne ye pese o musakra no emfa mo ho na ye mo dese ni me no na da se se obi place o mo kota ade nti omo ba no na like omo say obi de omo nsa aka omo nti omo ni na omo kote ayera ba mi ni nyane de omo di na komala mbi onu ana mala na yo karatu ama ba ni me kote na ban so ho bi ni eyi emi ejuma sisi a Adabat emi meji ayewe eyi ka. Hello, are you a lover of Wele? So see, this is how Wele is being processed in Ghana. So this is somebody who brought his So this is Wele being imported into Ghana, and this is the car that loaded Wele. So these are animal skin. What the guys are trying to push out is called bail. And like the way you go to Katamanto to buy force to go and sell, and they give you in bail. This is Willie bail. So this one, I think it's they say it has 10 animal skin tied together. No, 100 animal skin tied together. This is what they can offload. So this one, they are going to offload it, soak it in water, then they roast it in fire. Then again, they will try to wash it to make it very clean, yellowish. And that's what you see on your food. So this is where it has been soaked and roasted. You see it like that. This one is roasted. They will actually wash it and to look nice. But for the meantime, this is how it's been roasted, ready to be washed. And on our distribution to market for you to find it on your, for you to enjoy it on your Waakye and other dishes in Ghana. You know, Ghanaians like Willie. I just ordered me some food. I'm kind of losing my last brain cell in this car because I just want to know. I want to know how I've been sitting here eating this meat and I noticed a row of teeth in my shit. And that ain't it. They got the top and bottom jaw in my shit. I just sat here and ate this food and bit into somebody's molar. And I'm saying somebody because I don't know if this is an animal or a motherfucking human in this bowl of meat. Am I a cannibal? Or is it a carnivore? What the fuck is the word? What is going on? What's going on, honestly? A row of teeth? Não, eu não. Eu esqueci, eu comi em casa. Por acaso você não tem um prato de periquito, não? Que eu acho que até eu comeria, mas. Não. Então, away enemy kwaso sabe de se de no koto abonte no akwa nkohu ni obehu abonte antumu a wankaso akwa kodi gya bafia ba no anso no ade enche no na enam no asesa mesre se obeja comment bia na woni experience bi say ewa aduani bi ma na akoto bibi ade che na ade ne bibi ama wo so wonya say experience ni bia mesre se obeja ne nyina ewa comment section ho e dey ma me all the social media handles no too much gh o subscribe like no wa share na for social media fi me din at the dark gold Accra.